igsuon, mahimo yung patay ang atong pagtuo kung wala kini buhat. Dili lang kutob nga miingon ta, I believe nga naay Ginoo, nagatuo man ko Ginoo, pero ang atong kinabuhi karon dili ta may nampuon nga pagkatao. Patay ka na igsuon, kinanglan mo buhat ta, ilabi na yun ang pag-ampo sa tanang panahon sa atong kinabuhi, di yun ta malimot sa Ginoo. Ikaw igsuon, nagampo ba yun ka sa di pa ka matulog pagmata sa kabuntagon, baka nabisi na ka, or baka ni mahal ka sa Ginoo, sinima na lang, season lang, or baka saka pa ka mahinumdum sa Ginoo kung crisis time nakakaron, or nag-atubang na baka mga problema pagsulay. Ayaw yun ana igsuon kay very wrong yun na. Kay kung tinuod ta nga nahigugma sa Ginoo, unahon yun nato ang Ginoo labaw sa tanan. Unsa man, before ta mo duty, before ta mo trabaho, ug asa man ta mabisi karong adlaw, mag-ampo ta. Sa di pa ta matulog, mag-ampo ta. Panahon sa pagsimba, natay panahon before others, before everything else, musimba ta. Kinanglan iuna yun nato siya. Dayon sa tanang lihok sa atong kinabuhi, uban na ang Ginoo. Kinahanglan mananghid ta niya kung say mga kalibog nato sa kinabuhi, laktod nga pagkasulti, matag minuto, matag segundo. Kauban jud nato ang Ginoo. Siya yu dapat atong unahon para gahidid ta kanunay kung say angay natong buhaton sa kinabuhi. Amen.